Maya pabengi po kay kayong kapatad kang Kristo. Kaniting banala kapag masusyan, iabetala po ka rin kay katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya ng Rolly at Eder Nicdao, pamilya ng Marina Teodoro, pamilya ng Librada Agustin, pamilya ng Jonathan at Annabel Suplico, pamilya De Ramas, pamilya Quilantang, Alberto at Deng Pangan, pamilya Soto at Pineda, Romeo Mercado, pamilya Lagason, pamilya Soto. Para king Aldo ng Kebaytan, di Catherine Baluyot at Lion Ace Falafox. Para king special a intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, pamilya ng Yolanda Ramos, Mary Manet Pineda, pamilya ng Marvin Maninang, pamilya Alderite, pamilya ng Nenet Valdecantos, pamilya ng Dr. Danilo at Aleth Reynes, Emeline at Takaw Inoue. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverendo Monsignor Zenobio Lumanog, Reverendo Padre Marianito Malyari, Reverendo Padre Christopher Lord Beltran, Liza Ronaldo Cortez, Vilma Abragan, Julian Faith Tolentino, Carmelita Tiglao, Ria Yu de Leon, Cecilia Quiambao, Nilo Udan, Antonia Guevara, Gloria Arevalo, Emilio Guevara, Cynthia Dave Mandi, Chester P. Yolayag, Erlinda Sanga, Florida Unlayaw, Dr. June Kamitan, Enrique Canlas, Shierny Thelen Lopez, Benson Ong Sr., Emelita Sanchez, Kit Lopez Nuki, Romy Bognot, Cleopas Guevara, Ocelito Ramos, Virginio Dakis, Renato Ramos, pamilya ng Dexter Ocbian, Josephine Palafox, at ding sablang kapatadtang masakit. Para king Sao Patantabe, para karing pamilya ng Ani Razon at pamilya ng Josefina Guevara. At para king alanggang kapainawan daring kapatadtamong Meyang Obie, Dinorma, Reverendo Padre Marius Roque, Reverendo Padre Hermelito Elmer Simbulan, Reverendo Padre Marcelino Miranda, Reverendo Padre Jason Miranda, General Amado de Mata, Pepito Layug, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Teresita Castro, Victoria Luring Lakap, Salud Cagiat, Juanito Cagiat Jr., Erlinda Manansala, George Samonte, Angelina Villacorta, Rosana Ferreras, Teresita Tantenco, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detangala ng makaganakapa karela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kaya katamo laban king COVID-19, para king malagawang kapaldanan daring kapatadtamong miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan daring kaya katamong eganaganang frontliners.
Ako ing mumuna at ing katatawlian. Ako ing mabye. Mete ko dapat ngini mabye ko kapilanman. Anting meto nga pamilya ng Diyos, may tipon-tipon tamungan, king lagyan ng iba, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. inginu manatili yake kayo. At kaya ka antimurin. Kakaluguran, king mit mong kapakumbaban, sisyenta lang rin kay katamong kakulangan, at aduan tamo king ginu, ing kayang kapatawaran, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Ginu ikaing Diyos sa magligtas sing mangabos king kamatayan. Ginu pakalulo. Ginoo pakalulu. Ginu ikaing babye-bye alanangga karing sablang mi pagkatiwala keka. Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginu ikaing babye babalake kami karing panganib ay harapan mi. Ginu pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan na katamo at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, ning kayo payan at pakalulo, itubod me kay kang banalay Espiritu ban mamale karing puso me, at gawa na keng templo ning kayang ligaya. Itingan po aduan me king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibye at magari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang ibat king libro ning dapat daring apostol. Inyang atyu Mileto i Pablo, menabili niya karin Efeso, pekidwang na ing pakikitande sa rigma katwa, nga nakarela inyang datangande. Balwan nyo nung makanano ing pamibiyebye ko, manibat na kanitang kamumula na yaldo, akaya beyo ko, king probinsya ning Asya. Siwan ke ing Ginoo king mitmong kapakumbaban, kasakitan at kapagsubukan, amiras kanako, ulinin tangkara, laban kanako ring Hudyo. Balwan nyo king alakong pigkayit nanuman amalyaring makasawop ke kayo, kanitang kasalukuyan, manaral at tuturo ko ke kayo, maging king publiko o maging karing sarili yung pibale-bale. Pareho ko lang inagkat painggulit ding Hudyo at pagano king kasalanan da at magbalik alub king Diyos at maniwala king Ginong Jesus. At ngeni bilang kapabantuan king Banal Espiritu, muntana ko Jerusalem, kubalo nung nano ing malyari kanako karin, ing bukod mong balo ko yayni, king balang syudad, dirinanda kong babala, ting Banalay Espiritu, king ing sukulan at miyayaliwang kaligaligan, ilaring makapanaya kanako, dapot para kanako, masyadong dirinan ulaga, ing biyeko, banakwa ko musa ng agampanan, ing kanakong misyon, at apupos, ing obrang pigkalob ng daptan ko, ning Ginong Jesus. Haalang aliwa, nune, ing apanaral ko ing maya pabalita, ning grasya ning Diyos. Lumba sumaka ko, busalyo, manaral tungkol king kayaryaning Diyos, at ngeni, abibitasako king ninuman ke kayo, nanako akit pasibayo, inyangeni, asabi kong matimid ke kayo, nung warit, ninuman ke kayo, mabating ya,
ala kung pakibatan, nanuman tungkol keya, puling king pami pabalo ko kaya kayo, king kabilugan aparasa ning Diyos, ala kung selikot, nanuman. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, dalit apakibat. Ikayong sablang kayarian, ing Diyos kaya kayo yasang dalitanan. Ulitan tayo po. Ikayong King sablang kayarian, ing Diyos kaya kayo ang dalitanan. O Diyos, pepabal mo ing dakal auran, binayo me si kanan, ing may namong balayan. Kanita ing kekang balayan, me nakitsang tuknangan, uli ning kekang kayapan, di nga tsuking kalipitan, ela misakitan. Ikayong sablang kayarian, ing Diyos kaya kayo yang dalitanan. Ing ginupuryan ya, uling aldo-aldo, lulunusana ing kekatang problema, at Diyos yang kekatamo misasalba. Ing kekatamong Diyos, Diyos yang magligtas, iya ing ginu, aginutamo, at king kamatayan, kakabos na katamo. Ikayong sablang kayarian, ing Diyos kaya kayo yang dalitanan. Talakad tapuban parangalaning maya pabalita. Alleluia, Allelu, Alleluia, Allelu, Alleluia, Alleluia, Allelu, Alleluia. Ingib pa itubod ne ke kayo, ing banalay espiritu, nga naning Ginoo, aakaya beyo, kapilanman. Alleluia, Allelu, Alleluia, Allelu, Alleluia, Alleluia, Allelu, Alleluia. Ing Ginoo manatiliya kay kayo, At kaya ka antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Juan. ligaya kaya ka o Ginoo. Tinalangayaban wa Jesus at nga na, iba, di natang naing oras, paligayan me, ing anak mo ban, ing anak paligayana ka. Pablasang dininan me ngupayang sumakop ka ring sablang tao, ban mo nyebye alanangga ka ring sablang binye mo kaya. Itiya ing bye alanangga, ing akilalara ka, ikang bukod mong tunay Diyos sa ti Yesu Kristong kekang tinubod, pe paligayanda ka ketiking yato, inari ko, ing dapat ape pagawa mo ka na ako. At ngeni iba, paligayan mo ko, king keka mo ring kaligayan, asadyang at ka na ako, king pangayagom ko keka, bayo yung bela lang ing yato. Pe pakilala ra ka, karing taong binyemo ka na ako, ibat king yato, kekala, binyemo la ka na ako at ti paranda ing amano mo. Ngeni, baluda king ing sablang binyemo ka na ako, ibat keka, uling tiro ko la, king amanong tinggap ko keka, at ila tinggap da iti. Abalura, king tunay kong menibat keka, at meniwala, king tinubod mo ko. Ipanalangin ko la. Manalangin ko, para king yato, nune para karing binyemo kanako, uling kekala. Keka ing sablang kanako at kako ing sablang keka, at mi paligayan ko king kapamilatanda. Ngeni, munta na ako keka, lakwan ko ne ing yato dapot ila, at tsula king yato. Pagamalan kong bininyagan ng mayap ng balita ng kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Maya pabengi po kaya kayo kang sabla. Kaya pabili po amo. Ewari po atin taong potang dakalapang balanan king biye. Emo ay storbo, ale. Halimbawa ating tao, potang inumpisanda ing obrara, siguradong pakiyaryanda. Pakyarian at pakyarianda. Utang bisila, ay storbo mula, ali mula. Ngeni pong panawong kasalukuyan, pulingad king balang metong kay katamo, may kada papansinan nyo, dakal na ring magbike king paligid tamo. Nga po ring hausan tamong bikers, dingaliwa,
E paman suslaging aldo, nengabak. E pamang mispaking aldo, ngarapin, ing kayabakan, mamako nala, magbike nala. Ne po? Atin, kaugtuan na yaldo, di ngaliwa naman, sisili manggaking bengi, magbike lang. Eyo po ako kutang, regular ko pong magbike ngeni. Balang Miyerkules at Sabado, ayagyagda ko po. Dingaliwang kakaluguran kaya ni King St. Jude at makanyan mo naman po, dingaliwang kakaluguran na emo naman po tao kaya ni King Village tamo. Regular kong magbike, balang Aldo Miyerkules at Sabado. Miyerkules, long ride kami. Sabado naman, uling ating kong bisang bengi, short ride kami. Nung ala ko mo rin pong makaing gagawan, baloyo, siguradong magbike ko, kareting Aldong simbitlan ko kay kayo, adwala, Miyerkules at Sabado. Pero nung busy ko, nung dakaling gagawan ko, emo ko papagbike ang kiyang pamilitan mo ko. Nung busy ko, kingobra ko, iyuna ko ing pangabalanan ko kesa aking pamagbike ko. Halimbawa po, Aldo Martes ngeni, bukas siguradong magbike kami. Uling manari ko pong obra, ko magbike bukas. Magodit ko po kasi ngening kasalukuyan, king Katedral San Fernando, uling Bayuya po, ing rektor da. Karin king Katedral, uling Meteya, ing dating rektor, Father Marius Roque. Ngayon bayong rektor da, Burina, ing i-check ko la, ring financial statements da, ring financial reports da, from May 2019 hanggang king 2021. Ngayon bulang kasalukuyan, at nako king kabisi. Maka-schedule magbike bukas, dapat uling manari kong obra, arapan ko nung nading pangabalanan ko. At napuking ka-importante, ing manari, ewari. At napuking ka-importante ing manari, at naking kaulaga kay katamo yung dapat mabibitin ing nanomang inumpisa na yobra. Ing inumpisan dapat sa sadsad yan. Ing inumpisan dapat pakiarian yan. Makanyan na mo puwaring pagmaragol ning Ginong Yesus, king ipa nga tsubanwa, king katamong ebanghelyo, ing pawagana. Pagmaragol ng Jesus, king ipa na nga namuwaring ning Ginong Yesus, king ipa na, impong yuyutos yu kanako, pemintuan ko. Nanuwari, ing mipapasyag king katamong ebanghelyo, nga na, iba, paligayan da nakaketiking yato, nga na malino ya, iti nga mano na ning Ginong Yesus, paligayan da nakaketiking yato, inari ko, ing dapat, pagawa mo ka nako, nga ng Jesus, king iba na, kabang pakisabyane, kabang manalangin niya kaya, kabang kapagsalita ne, paligayan ko ne ing lagyo mo kaya tiking yato, inari ko ing nano mang dapat pagawa mo ka nako, nga na, iba, impapagawa mo, depatan ko po. Iba, ing yuyutos mo, inari ko po, pemintuan ko po, gewa ko po. O yan po, ing mensaheng pwede tamong pigunaman at dinan pansin, king mi pa sa ebanghelyo, naning pawagan naning pamamasa tamo. Ing amanong malyari tamong susugan, kaniting kapag masusyan, yapin po ini. Ing nanuman sanang mi panibala kay katamo, pakyarian tamo, sadsad tamo. Ing mi panibalang daptan, gagawan, sa sadsad ngan, pakyarian ngan. Halos magadwa na pong banwa kanyan, na makipagbunuta pa, makipaglaban ta pa, king harapan tamong pandemya, krisis king biyetamo. At meto nga yuyutos, dake katamo, king pamaningat, para karing sarili tamo, yapining, tamo kakalingwan mag-face shield, eyo kakalingwan mag-face mask, mas masantinging manatili kayo karing pibale-baleyo, at eyo sana papabren, papanatilyan na, di kukumpulan kayo, physical distancing, social distancing. Nanuman po ing mi panibalang daptan tamo, paganaka po, gawan tamo, pamintuan tamo, sadsad tamo, ang kaking mibalik na king normal, ing sitwasyon tamo. Paganaka, ing manari, tao yang papakit na, king apagkatiwalan niya. Ne po, ing manari, tao yang papakit na apagkatiwalan niya. Ing kayang pangako, mababasyo, mapapako, no ne?
mipapalto to. Ing kayang tingwanan, nagugulutan, iti kayang pamintuan at harapan. Kalupan na sana po ning Ginoong Yesus, ne po, nanuman sana ngan pong mi panibala, dapat gawan tamo, pagobran tamo, king mit mong amanot pa, mirapat dapat tamo, gawan tamo, pamintuan tamo, ariyan tamo. Kalupa na ning Ginoo. Talagad kangan po. Kalu paning apostol at ding disipulo imisasan metong makapadurot kang Kristo king oras ding kayang pangapaligayan mit mong kababan at tiwala tangining manalangin kaya para karing sablatang pamangailangan at ding pamangailangan na ding mabilo kayato. Karing balang kayaduanan ngayongan pong maniga po, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan niya po. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Para ka rin kapatid tamong Kristiyano, o agyang dimdamdaning mayap ng balitang Kristo, ela mabigbiye agpangking kayang Espiritu. Miras lasana king ganap apami biyebya Kristiyano, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin sablang magaral at ding sablang kayanakan, sesenda sana ing karelang tagimpan, ing karelang kaya panalug at kabayangnan, ban apa panatilyan deng parating susulong ing Santa Iglesia, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin sablang aktibong miyembro rading kaya katang organisasyon, pamparokya, migitla sanang mika masabal, king maya paarapat da, para ka ring aliwang tao, kaya sa aking ikabantog ning lagyo, ning karelang sariling organisasyon, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king balang metong kaya katamo, para tita sanang magsikap, ban magariyay Kristo kaya katamo, banketa din kaya katang pamilya, amponing kaya katang komunidad, kumatmula king lugod at tula ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Iapetala mo naman po karing kay katamong panalangin deting makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan daring familya ng Sardas at Luz Medina, familya ng Rolly at Eder Nicdaw, familya ng Marina Chodoro, familya ng Librada Agustin, familya ng Jonathan at Annabel Suplico, ding familya de Ramas, ding familya Quilantang, Alberto at Deng Pangan, familya Soto at Pineda, Romeo Mercado, familya Lagazon at familya Soto. Para king anibersaryo ng kebaita ng Catherine Baluyot at Leon Ace Palafox. Para king espesyal intenciones dari Leila Abiog, ding familia Alderite, Emeline Guevara Angeles, familia ng Nenet Valdecantos, Maribel Mandela, familia ng Dr. Danilo at Alet Reynes, familia ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Emeline at Takaw Inoue, familia Paldeng, familia ng Yolanda Ramos, Mary Manet Pineda at ing familia ng Marvin Maninang. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan, dari Reverendo Monsignor Zenobio Lumanog, Reverendo Padre Nitoy Malyari, Reverendo Padre Christopher Lord Beltran, Liza at Ronaldo Cortez, Vilma Abragan, Julian Faith Tolentino, Carmelita Tiglao, Ria Yu de Leon, Cecilia Quiambao, Nilo Udan, Antonia Guevara, Gloria Arevalo, Emilio Guevara, Isincha Dave Mandi at Chester Pio Layag, Erlinda Sangga, Florinda Unlayaw, Dr. June Kamitan, Enrique Canlas, Shirley Telen Lopez, Bensong Ong Sr., Emelita Sanchez, Kit Lopez Nuki, Romy Bognot, Cleopas Guevara, Joselito Ramos, Virginio Dakis, Renato Ramos, pamilya ng Dexter Ocbian at Josephine Palafox. At para king pamanantabe at proteksyon ng Banalay Espiritu, king familya ng Ani Razon at king familya ng Josefina Guevara. Para king alananggang kapainawan, daring kapatad tamong meyanguna bye,
lalong-lalo na de Reverendo Padre Ermelito Simbulan, Reverendo Padre Marcelino Miranda, Reverendo Padre Marius Roque, Reverendo Padre Jason Miranda, Norma, General Amado de Mata, Pepito Layug, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Nancy Ocampo, Teresita Castro, Victoria Lacap, Salud Cagyat, Juanito Cagyat Jr., Erlinda Manansala, George Samonte, Angelina Villacorta, Rosana Ferreras, Teresita Tantenco, at ding sablang kaladwa king purgatorio at detangala ng makaga na kapakarela. At makanyan mo naman po, para king kanuanan at kaligtasan ng balang metong kay katamo, laban king coronavirus, para king malagwang kapaldanan na rin kapatid tamong miapektuan kaniting COVID-19. Para mo naman, king kapayapan da rin kaladwa da rin kapatid tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan da rin kay katamong ganaganang frontliners, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ngini po doon tayong sarilitang kapagnasan. O iba mga tsubanwo, pe paralame ingke kanganak, ban maging metong ke kami, kay ba't pe paligayan me kingaldo, ning kayang pamaitas. Idala mo kami naman sana keka at saupan mo keng sumuyo, andi mo nung makanano, nakang siwan inyang mabibiyaya pa, busal mi anting meto nga tao. Bayo me pe parangalan liklok dane mong wanan, anong nuya mabibiye at magari, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Mipuri ko, Ginong Diyos, ni meto sikluban, uli ning kekang kayapan, tinggamiting tinapay ang pangmikeka. Tinapay ang bunga ning gabun at pipagalaning tao para kay kami, magawang tinape ning biye. Mipuri yung Diyos, kapilanman. Mipuri ka, Ginong Diyos, ni meto sikluban, uli ning kekang kayapan, tinggamiting alakay ang pangmikeka. Alakay ba't kingubas at pipagalaning tao para kay kami, magawang inumana ning kaladwa. Mipuri yung Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya, arapanin Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapanin sana ning ginuting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kekatamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O iba mimiglalang tanggapan mo ring panalangin at tayo ning kay kang balayan, at idala mo kaya sana king ligaya karin banwa, nung nuya magari i Kristo, manggaman king alang angga. Amen. Inginu manatili yake kayo, Kaya ka antimurin, iyat na yoring puso yo, makayat na no king Ginoo. pasalamatan tayo inginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati, at numan karino iba Diyos kingalangang gatlubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginume. King may bangon ng katawan malino ng pepakiting kayang sarili, karing kayang alagad, at king akakit da menukyat yabanwa, ban king kayang pamaglukluk dane mong wanan, apakyagom na kay kaming pangatao, king kayang kadyosan. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mingge kang ligaya. Layon makyabe kami, kingalangtok ng dang pamamye, kapurian keka, at naming ang sasabi. Banal, banal, banal yung Ginoo.
Diyos sa mayupaya, mitmuyang banwa ting yato king kaya kang ligaya, hosana king kakatas-katasan, mapalad jing daratang king lagyuning Ginoo, hosana king kakatas-katasan. Tunay ka pinbanalo, ipay king panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Hesu Kristo. Bayi ami daon ko sang lubking pamaylasat kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat ya keka. Pirasone at binyene karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Itiing kanakong katawan, ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bad ning apunan, kinuha ning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyening kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kanide. Iti ing kalis ning ganakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa may patawaran na rin kasalanan, dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbantayanan. Ginoo kapamilataning kaya kang krus at pamanyubling mebye, linigtas mo kami, ikaw ang talapagligtas na ning yato. Inyang ini gaganakan miyo ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, darawon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagambuamo, kingi kami ngansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipuna na kami nganting metong ning banali Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, e Florentino ing kay kaming Obispo, ipasyano ing kay kaming Obispo emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling biye, at ding sablang meyangu na biye, lalong-lalo na di Ermelito, Marcelino, Marius, Jason at Norma. Tanggapan mo sa naging maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya be ng Maria, ing Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo. Kaya bering apostola ding sablang santo, isang Judas Tadeo ake kaming patulunan, at ilupad king malmung kaburian king keka baning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya ipang mayupayang tutu, kagumning banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Amen. Gini po, anti mong anak ng inampuning kaya katamong maya pagino, maus tamong ini kaya karingamanong tiro na kaya katamo. Ipami at chupanwa, misamban yaing lagyo mo, datangin ka, yarian mo, mi pamintuan, ing loob mo ket Isu, mi pantiban, nua mi pamintuan, ing loob mo, ing kakanan mi, King Aldo, ibiemu ke kami King Aldo ngeni, ampoi patawad mo ke kami, ring salami ke ka,
Anting pa mamatawad mi, karing mi kasala ke kami, makaemu ke paisaul king tukso, nunay kapusking marok. Ikapos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkaluping kapayapan king panahon me, ban king kasaupaning kay kang pakalulo, parati keng mi kabus king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang manenaya kami, kambay ning maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangapos. Uling kaya kayong kayarian ating kayupayan ating ligaya manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalik nan din kay kaming kasalanan, no nailawan mo ing kasalpantayanan ing kay kag iglesia. At pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimurin. Ipakita po ngening misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayo ang sabla. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, ibiya mo kaya kaming kapayapan. Neng ginutamang Aso Kristo, ing mapaminto ng anak ning Joseph pa, yung kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, mapalad laring mayaws, king apuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Ing ginunga na, ing banalay Espiritu, aparalaning ibpaking lagyo ko, ituro na kaya kayo ing sablang bagi, at ipaganakanay kaya kayo ing sablang sinabi ko kaya kayo. Alleluia.
Manalangin tamo. O ipaming malugod, mananunasan ng iting Eukaristiya, apig masusyan mi bilang kapigaganakan kay kang anak, so pa na king sumulong king lugod, itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Siklod tapo para king oratio imperata. Manalangin tamo. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay ipame, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan me keka, ingkambila na tingatan mo kami laban king COVID-19, amig dalang dakal la kasakitan ke kami at may kamatena, karing dakalataw. Aduan me ngene keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod at iyatsat me kami makayulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukat mo, ing masabal mi king metum at metum. Ipanalangin mi ng tabayanan mo la, ring taong mi tutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi la ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan na iti makasalikot, at bukod mong para king kapakanan daring memalan. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit me, ban mapupos na iting pandemya king bansame. Ipanalangin mila ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit kambeneng belon at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagawa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang miyango na biye. Pagkalam mo kay kaming grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap daring sabla, at ban makasaup kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit me, para king metong at metong, mikabiyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong lubat kabanalan. Itingan po aduan making kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawiling aklis may keka king gagulangan me, non ebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Inginu manatili yake kayo, At kaya ka antimurin. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tutu, king lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa, midaune, umen ako ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat King Diyos.